BIAG WENU PATAY. Tinapalabas, insalaysay ni Rosana kini Doray, tinapasamak kini Michael. Ken nabayag ang nagtalinad iti pasdak ni Solomon, ket naparparigat ijay, nga isupayan tidandani nakatayan na. Ket daytapay ti maysa a rason nga agibalas ni Rosana. Iti sabali a bangir, imbaga ni Solomon kini ansot ti plano na, nga aramaten na dagiti balod na nga aglako iti droga. Impakaamumet dayta ni ansot kada Dante ken Roldan. Nakuna ni Dante, ano aglako da iti droga, gundawayan damaten ti aglibas. Itagagayem, adtuyin tituloy ti Nobela tayo anapauluan. BIAG WENU PATAY. No bilang tagla ko kaminto iti droga. Gundawayan min ti aglibas. Una, memet. Sana mabalin. Gaputagraman pamilyayo, katagpagad. Delikado magan. Iti kanito asumina kayo iti grupo. Sigurado, patayon na kayo ni Big Boss. Kat may raman pa iti pamilyayo. Ha? Anya? Delikado. Ngem mabalinday tang aramidin nyo. Basta aglemang kayo, akadwayo ti pamilyayo. Wen, Ewan nagpaisa niya. kasta teramidin min to. Kasi na lang. Umadayo kami dito ibugalyon. Wala, tamang ano dakas lang ti pagbanagan nyo. Sige mang ansot. Tatalaga adyak kayat tiagla ko iti droga. Umanaw tayo. Ken adda adyak kayat tiagaramat. Jak ni namnama. Nalaing gayam ni Michael iti panakilaban. Kan nakasursuruan na iti kasta. Kasla kasta mo ti sursuro ni Fatima kada kami. Laila, iha. Mama, umay kayo dito'y tawa. Kitain nyo ni Michael nga adda AJ Hardin. Ha? Ni Michael. Agin ensayo? Naglaing ni Michael. Agin ensayo? Nakasursuruan na iti kasta. Mama, kayat ko tiyang pasuro kin ni Michael. Iha, dito'y kalaang. Kasaritak ni Michael. Sige, Mama. Michael, nakasursuruam iti panakilaban. Iti pasdak ni Big Boss, mama. Day di mang pitong tinangisuro kanyak. Amin nga muna iti laban. Insuro na kanyak. Anya. Isuda kini Boss Ansot ti mangisaksakit kanyak ijay, mama. Ansot. Wan. Ti pasurot ni Big Boss. Ngem sipod na amunak. Nagbalbaliwan. Kat isaksakit nak akanayon. Nga uray pa'y dosaan ni Big Boss. Basta maisakit nak. Ansot? Sigud adakas a tao ni Boss Ansot. Kadwa day di maskay aranggas. Ngam nagbalbaliwan. Kasta ka di. Michael, apay nga gininsayo ka para itian niya. Tapno jak malipatan, mama. Kasta ka di. Ngam amangan no saan akabaulan ti bakim. Napigsa ako, mama. Naimbagak matan. Oops. Yak! Mama, amuyo ti kumugtar. Sige, tumakder ka, Michael. Agis pa rin ta. Ha? Oh, apay anagmulagat ka. Sige, mama. Hay! Hops! 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 Ado pa'y tirumbang asosurwan. Sige, agsanay ka anaimbak. Bilibakan ka, mama. Ilabak nak. Idinto ta nalaingak matenti ko nak. Husto ti ko namitay. Naskan nga agin sayo ka. Tapno di mo malipatan.
gayam ni mama kat naglaing ako mugtar. Wan Layla, Jack impagaro. Nakasursuro akmat. Kan nabayagan nga aramidak dayta. Ay, naglaing ka mama. No kasta, doa kayon amang isuro kanyak iti karate. Wan iha, di kagdanag. Isuro da kanto. Agyamanak mama. Wan gayam, rumarak ita. Pakibagayon to ka ni papayo arimuarak. Jakon maoray ti isasangpat na nga agapo iti department store na. Sa dino ti papanan nyo, mama. Kasi ti sikod, adanas ka nakasarita ka tao. Importante laonay. Sige nga rod, mama. Mabaling ka di amaamuan ti papanan nyo, mama. Iti may sa apagayam. O sige, agrobata kon. Saan da kon nga orayon nga agawin? Fatima! Anya ka dit... Ha? Apay nga sangsangit ka. Gaputa, kasto'y tirik nag, Doray. Ha? Apay tirik nam. Adda nasakit kan ka. Wen Doray, adda, to'y pusok. Anya? Agsaksakit ti pusom. Ay, ipadoktor ka. Sana maagasan ti doktor ti sakit ti pusok. Anya? Apay katasaanan. Doray, amom ka di. Kailiw ko ni mama. Ha? Kailiw ko ni mama. Iti uray na minsan. Sana nagpagpakita kanya. Talaga alinipat na. Dayta ka di ti kunam asakit ti pusom. Wan. Nabang ngaranak pa'y. Unak mo talagang adda sakit mo iti puso. Naimbag pa'y dabina kan Layla. Naragsak da. Naan-anay ti kinaragsak da. Ngam siya. Agsaksakit lat na ti pusok. Tunggal managip ko ni mama. Fatima, no bilang tagpakita kan ka ni mamam, kaguram ka di. Amom, mamati aklaunay, nga uray di nakamakit-kita ni mamam, ng pat-patgan na kalata. Adda kalata iti puso na. Nasaya at atao ni mamam, Fatima. Isuad di na kamalipatan. Kanayon na ka nga ikarkararagan. Doray. Ngam ala, bayam, tasapulak ni mamam, tapno agkita kayo. Anya. Un, aramidak dayta. Katno agkita kayo, sapay lang kuma, tanapakawan mon. Ay, agyaman ak. Simrak matlaangan ni Fatima iti silad na. Ha? Anya da dyan? Ha? Ni Rosana? Oh, nasayaat mo tayo, May. Ilokat ko at dagos tigay. Sabali tilangam ita ah. Sika ni Ophelia. Nagpapukis ka. Kinadda siding iti babati agong mo. Kaya't ko ngamin ang makasarita ni Fatima. Amom, kaununig na iti silad na. Kan nagsangsangit itay. Ngam na ay ayok mo't laang. Nagsangsangit. Apay. Kailiw na kano ni mama na. Anya. Ay,
Nagdanagak unay. Takuna na anasakit ti puso na. Idi kunak na ipadoktor ko. Kuna na asaan ang maagasan ti doktor. Tagayam, ti iliw na iti inana ti ibagbaga na asakit ti puso na. Kaasimat ni Fatima. Ala, mapan kay ti silid na. Tamang ipanak ijay iti makan. Sige, katagyamanak. Ophelia! Fatima, kailiw kan. Uray siya ka. Kailiw ka matan. Kasano? Italaang manin ngay may ka. Kat, apay nga ron nagsangit ka. Gaputa na karagragsaka. Tada ka, Ophelia. Oo, imarakop ka manan. Ala, saan kan ngagsangit? Di kagdanag. Kanayunak to timang sarong karkan ka. Namnamahak dayta, Ophelia, ha? Ikarim ko madayta. Ikarik. Awanan ni Michael. Awan matan ni Roldan. Dalangan bina kan Layla ti asidag kanyak. Saita, di ka pa'y makit-kita. Anya matan. Di kagdanag, Fatima. Kanayon kan asarongkaran. Namnamaam dayta. Nakaturog matlaangan ni Fatima. Talaga di mo pinanawan iti silid na. Aging gaan nakaturog. Wandoray. Oray kaskasano. Rimagsak. Anya nga ta, no ibagatan ti kinapudno. Madanon to dayta. Gaputa dapay ti mas importante nga aramidak. Un gayam, naimbag may ka. Ibagakan ka tinapanunot ko. Nga niya. Siyak ti sumrag iti pasda. Kampay idi, kayat ko tiyang pasyar ijay. Kat amuak no kaano ti palaban da. Tapno amuta ti aldaw nga ipapantay ijay. Nasaya at dayta. Kasta kumama ti ibagakan ka. Agure ka. Talaga ka di asaanan nga agbaliw ti pangadang mo. Saanan? Ngamjak ka sa pulan ti tulong mo, Doray. Kabaulak daytoy. Di ka agsaw iti kasta. Jakmat kayat ama isagmak ka. Iso at tulungan ka. Doray. Inton bigat. Mapanak ijay pasdak ni boss. Kat amin ang mapaliiw ko ijay. Ibagaktukan ka. Itirabi. Umay kantuman nandiroy. Tagsarita ta. Matungpal. Kasaritak ni ansot. Amok ang matulungan nakday jay. Ansot. Wen. Iso ti amok ang makatulong to kanya. Sige. Sika, timakam mo. Sige. Siyak tulatan ti makaam mo amangan inton aldaw. Sa bagay, adamat davi na kan Layla akadwak inton lunch. Gumatangak tulatan iti kanak. Wen adamot igatang mo. Adda nga mintinasken apapanak kita. Padasak man asapulan ni mamam. Anya? Apay, di mo kayat. Kayat ko Sige nga ron. Innakon. Sukunan kan tulangan inton malam. Kalpasan ti klase. Sige, Doray. Antay tan. Umasidagan ti may sa agkwartya. Anya ti masapul mo? Pastor kanak. Kayat ko ang makasarita ni Boss Solomon. Siyak ni Doray. Ti katalak na ije mansyon. Sige, sumberkan. Ilukat yung tigay! Agyaman na ka. Anya ti masapul mo, Doray. Kwa, boss.
Awan magkit di tinaskan. Dayta lang, takayat ko lang ti pumasyar dito yung pasdak mo. Bukas ta. Awan, ti importante nga ibagam. Maburing ak namin, boss. Nalagip ko lang amin ti sumarungkar dito eh. Barang kunak no adda palaban nyo dito eh. Kat agbuyak man mat. Aniya. Nagganas siguro ti agbuya iti palaban, boss. Hindi pa ilang akayat ko ti agbuya. Ngam mo't makaumay. Kaya't mo ti agbuya. Una, boss. Kaano ka di ti palaban nyo aya? Awan ka di itang aldaw, boss. Itaman pa'y, Doray. Nalagip ko nga rod, boss. Total, naitulod ko matan ni Fatima ijay pagadalan da. Kan awan matan tinaskan nga aramidak ijay mansyon. Iso nga'y mayak dito eh. Boss, kaano ka diti palaban nyo aya? Ta umayak man mat agbuya. Inton ka ni kadwa nga aldaw, Doray. O sige, palubusan ka nga umayag buya. Tapno mabuyam ti palaban ditoy. Ha? Una, boss! Agyaman ak! Big Boss, adtoyan ti kapeyo. Duray, adda ka ditoy. Kumusta, Ansot? Saan ka pa ang anagbaliw ah? Una, uray si ka. Saan ka pa'y mo't nagbaliw? Sige, panawan kayon, Big Boss. Sige, Duray, ina ko ni Diyo kusina. Boss, mabalin ka dito ang pasyar dito yung pasdak mo. Uray ni Fatima, kaya't naamakita dito ang pasdak mo. Aniya? Boss, mabalin ka di ang surutok ni Ansot iti kusina. Kita man no anya ti trabaho na dito eh. Naglastog ngamin iti na minsan, anasabat ko iti tsindahan ka. Rastok ka na niya. Una na nga isuka no ti right hand nyo. Right hand ka no. Sige, mapan kalat ta iti ayan na. Hanggang niya, ang mga numalipatam ti panang sukon mo ka ni Fatima. Malumpay ang sukunak ni Fatima, boss. Sige nga rod. Tainak man iti ayan ni Ansot, boss. Mapan ka lang iti kusina. Ipasyar nakman ni Ansot dito'y pasdak mo, boss. Ansot, Apay nga imay ka dito kusina. impakadak kin ni boss nga ipasyar nak dito'y pasdak. Oh, Ka na. Ipasyar na kun. Rumortan dito'y kusino. apay ka di anas ka na pasyaram ti pasdak. Kan. Adda na patag nga ibagakan ka. Naskan nga awan, di makangag. Rumortan dito'y kusina, Ansot. Napatag di ibagakan ka. Makatulong nga ta ni Ansot, iti panggap ni Rosana apanagibales. Gagayem. Di uliwana denggan, tituloy, tinobela tayo anapauluan. BIAG WENU PATAY. BIAG WENU PATAY. Tinapalabas. Impakamo ni Doray kini Rosana ti panggap na asumrek iti pasdak ni Solomon. Tapno agpaliiw. Immanugot mat ni Rosana. Ngem kunana ano mabalin ket saanan a makibiyang daytoy iti panggap na apanagibales. Ngem na kuna ni Doray at di na mabalin abaybay anday toy. Nakastrak nga rod iti pasdak. Mas daw ni Solomon iti kaddana. Ngem kunana akayat na laeng ti sumarungkar. Ken kayat na amakita ti pasdak. Impakada na kini Solomon ani Ansot ti mangipasyar ken kuana iti entero a pasdak. Napan nga rod iti ayan ni Ansot. Ita gagayem. Adtuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. BIAG WENU PATAY. Apay anas ka na pasyaram to'y pasdak. Kan. Adda na patag nga ibagakan ka. Naskan nga awan, timakangag.
Rumuartan dito'y kusina ansot. Napatagdi bagakang kang. Anya ay dayta, Doray. Basta rumuartan dito'y. Sige, Ipasyarnak iti intero apasdak. adda kayo gayam dito'y terasa, Big Boss. Boss, ipasyarnak lang ni ansot dito'y pasdak. Kat dito'y tirasa ti umunaan ang ipanan na kanya. Wow! Nagmayat gayam dito'y O nanyaman nangagpasyar ka dito'y, Doray. Ngem iti ka nito, magbidot ka. Jak bumdeng amang patayikan ka. Anya kayo umatan, boss. Anya kumangay ti mading aramidak dito'y pasdak yo. Apay, kalaban na kayo. Nagbayag tupay ang nagpapaayak kada kayo a pamilya. Ngam pulos nga awan madi ang naaramid ko. Bueno. Nawaya ka ngagpasyar. Awan, boss. Nukayat mo, mapan ka makiisparing ka dagiti balot ko. Anya? Ha? Mayata. Awon, kayat ko day boss. Sige man nga agpaiso, boss. Ansot, umaykan, kuyugan nak. Naskan ka di pa'y akuyugan ka, Doray. Una, tamangan no kalaat nga damangdangran kanya. Narigatan. Naskan nga sigurado ak mata. No adamangdangran kanya. Kat mataya. Awanan na. Kasanon ni Fatima. Awan ti mga sikasukan ko na. Kuyugo mo, Nansot. Sige, Big Boss. Ala, mapantan ansot. Mapantay iti ayang dagiti balon. Apay ansot. Aging ka kadita. Kayat mo lang pati agbalin nga adipan ni boss. Kaya't kunti pumanaw. Ngamusta na mabalin. Amumatan ni Big Boss. Nagwaya ti panaglibas ko kuma. Ngamusta na mabalin. Nagbalbaliw akong Doray. Saan ako nakasitisigot? Nagbalbaliw kan? Apay nga rod adi ka aglibas. Sana mabalin. Ang mga nuagraman pamilya, kat may raman ang matay. Anya? Idiadapay la dito ni Michael. Ginandat mi ti aglibas. Ngumsan kami ang nagbaligi. Nadusa kami atalo. Gapo iti day tanga inaramid mi. Ni Michael? Wen, sayang day di apalo. Sipod na mamok. Nagbalbaliwak matan. Kat imbilang ko ni Michael, ang nasingad agayim ko. Si bibiyag ni Michael. Anya ti kunam. Si bibiyag ni Michael ansot. Kat among kani. Anak ni Rosana ni Michael. Anya. Dahil tatiga po na nga daak dito. Ansot. Ang palas ni Rosana ni boss. Kat narigat mo, mabaybayak. Ang mga nagdagos na pagpanagan na, hujak tulungan. Anya. Intun aldaw ti palaban nyo. Ira namin ti sumrak dito. Maawata kon ti amin. Sige, namnamaan nyo ti tulong ko. Makiisparing akman kadagiti balon. Ang mga no agapat ni boss. Da iti tirasa, kitaan na tayo dito ground. Mag-sparring ka nung boy. Roldan, ada tagarwar akadwan ni Boss Ansot. Kaya't ko ti makisparing. Ni Doray. Amom. Sak mama. Siyak ti maki-sparring. Ne. Apa ngay? Sak ko ma. Doray, apay nga daka ditoy. Mag-sparring ito boy. Ni Roldan, Doray. Respect pa tayo. Kapsat ni Michael. Nakas na. Adda ka dito, Roldan. Wan Doray,
Sika, apay nga da ka ditoy. Sige, ag-sparring ta. Sige, wayaan nyo ida. Wayan tayo ka na! Ag-sparring ta, Roldan. Buya tayo man! Agsagana ka. Ay! Ah! Nagposisyon na. Sige, Roldan. Pagsursuruan dahi ta. Kita ang Big Boss. Niroldan mo dyan kay sparring ni Doray. Nasayat daytoy ang napanunod ko. Ni Doray langan ti agisuro kadagiti balod itirangat. Big Boss? Agulim kayon. Tabuyaek ti panaglaban da. One Big Boss. Saan? Saan? Kung kunaklaang tilayat ko, kumikita nga min dito niya, boss. Intong aldaw tilaban. Sina kaya naman? Ang sagana kanto. Kailibas na kayon to ditoy. Mamay! Kanya palang tirurayong ngay! Peso! Iniso mo talayat mo! Tumbok! Ilan ah! Roldan. Ni Michael. Si Bibiyak. Nagpayagan! Sige na! Si Bibiyak ni Michael. Kat addaitan iti sidong tiina kan amayo. Hey! Anya? Tumakdar ka. Ituloy ito. Tag-sparring. Big Boss. Di namat indiso tilayat na. Kasla kasarsarita naman. Juan. Makita. Sana nasken nga ibagam. Sa anak abulag. Big Boss. Sursuro na siguro ni Roldan. Agulim kayon. Takayat ko abuyaan tilaban na. Nakasta, si Bibiyag na rod ni Michael. Agyaman ako unay. Si Bibiyag ti kadsat ko. So anas kan ang makarwar ka ditoy. Tapno makadunam ti pamilyam. Laglang ipom ti ambaga. Inton kaaldawan ti palaban niya. Sumrak kami to ditoy. Kat adda mapasama aramat. Iso nga agsagana kanto anaimbag. Tira na! Sige. Sumugot ka. Isuro ka, iti panagpagtar. Agsipot ka na yung bag, Roldan. Nukas talang ti Jarmo. Sigurado ang maabak ka. Itiri daw iti asidag ti kusina. Ijay ti silid mi ako senero. Ijay ti paglumungan yun no bilang. Wan, tandaan ak dita, ansok. Ngam ni Rosana, ang mga numaisagmak. Awan, ti pagtanagam kan kwa na. Nalainday dyan, itirangat. Kabaalan na ti lumaban nga uray pa'y manong ti kalaban na. Anya? Asidagtan, iti ayan ni boss. Sige, aglayuntan itayan na. Amuyo, boss. Diyan naka-sparring ko itay. Ha? Awan gayam amuna. Isuat talaga ngayon suro. Ni Roldan dyan naka-sparring na, boss. Nakita ansot. Oh, talaga, boss. Nakitam ti nakilaban ko. Agbilib ka siguro mat kanyak boss. Naglayangak. Doray, idi pa'y laeng amok analaing ka. Iso, nga da planok ita. Nga anya, boss. Asika ti agisuro kadagiti balod ko iti nakilaban. Ha? Idi pa'y kumana panunot ko na ito'y. Sana balen. Na, boss. Mayata ka. Kalpasan ang maitulod ko ni Fatima iti pagadalan da. Umayak dito'y. Tapno mangisuro ak iti laban. Nasayat launay. Kaano ayat ti eksaktong aldaw ti laban, boss? Iti kasta, kanayunak ti umay. Ala Doray,
Dumngag ka, tay bagakkan ka. Ya! 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 Hay! Ya! Wanya! Nakita yu timparang ko ak klase ti panagkugtar? Uwan, Fatima, naglain ka nga rod. O sige, kasta nga rod ti isurom kada kami. Kaya't may di makasursuro. Peso, kahit may. Sige! Tumakdar kayo amin! Kat isurok kada kayo! Sige, tumutok kayo. O, jelling niya tayo itay Isumat lang, tisurutin tayo. One kayo na. Sige, dito. Sige, isak kita. Bueno! Surutan dak! Ya! 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 Kasta! Mayat! O sige, ituloy tayo. Katkalpasan dahi ito panagsanay tayo. Saan kayo pa'y nga agawid adagos? Taitad ko ti allowance yo! Hoy! Ya! Ay! Yeah! Oray, saan na kami nga ikan kinivina iti allowance, Fatima? Saan aparikot day takada kami? Wen mat Fatima, dagiti lang kakadwami ti ikam. Iti kasta, maragsakan da. O sige. Ay na, nagsayat kayo talaga. Saan kayo nga agom? Talaga, saan kami nga agom? O sige. Imbes sa para kada kayo, ited ko langan kadagiti kakadwa tayo. Sige, taitid ko ti allowance dagiti kakadwa tayo. Iti kasta, agtultuloy latta ti panagadalda iti karate. Sige, Fatima. Di kagdanag. Tulungan ka. Mangtadak tumat iti kwarta. Isopay nga itad mo kadakwada. Anya? Saanin, Layla? Ado ti kwartak. Ananwak nga iti kwartak no jak ibingay kadagiti agkasapulan. Oy, talaga sa bali ka itan Fatima. Iso at talaga nga ipatpatagdakan agayami. Katsapay la ko mata di ka agbalbaliw. Sa anak nga agbaliw. Unay kan, Bina. Dahanag mon aya. Doray, itay ka kadipay? Itay pa'y ngor-orayan ka diti ruwar ti pagadalan nyo. Kasta? Kumusta ti klasem, Fatima? Nasayat mat. Nalaingak lata Kahit ti panangisurum ngay iti karate. Dayjay, umadadon ti agsursuro. Ngamin, ikak ida iti allowance da. Pangay ayong kadakwada. Kasta? May mayatan ti kasjay. Ngam ti agwalang-walang da kalpasan ti klase mi. Makaadal da lang arudan iti karate. Ada pa'y allowance da. Anya pala ti sapulin da ngay. Mala, makamu ka. Nasaya at ti motibom iti dayta. Iso ang nasaya at matngarod ti banag na. Wan, Doray. Sige, mapanta nga rodan. Agdiretsotan, igemanson. Rumabiin, Rosana. Rumwar ka kadimanan. O, Anthony. Anya ka diya talaga ti mapaspasamakan ka. Kaslang amin at da ilimlimad mo kanyak. Awan. Sige, rumarakon. Saan dak nga orayan nga gawid? Agsapan to siguro ti panagawid ko. Sige. Sikat ti makamo. Agyaman nak, no maawatan nak, Tony. Agatapon ni Tony. Ngam nasaysaya at no ilimod ko pa ilaang tipanggap ko. Mama, Oh, Michael. Ada kagayam bitirwar. Rumabiin. Sa dino ti papanan nyo. Mabalin ka ding agsarita tayo, pay. Mapantayo iti kubo. Ha? Diyak kaya't amang ngagan ni papati baga kada kayo. Sige. Agsarita ta, no dayta, tikunan. Dahil ti panggap ko, mama. Agibalasak. Kat kayat ko atulungan dak.
Nasken ngamin amagupad ang tidakas nga aramid ni Diablo. Ni Solomon. Anya. Nalaing kayo ang makilaban, mama. Iso ang naturedak anang ibaga iti daytoy apanggap ko. Tanam na ang matulungan dak. Michael. Ngam no di dak matulungan. Awan anyaman na, mama. Basta saan dak alapdan iti panagibalas ko. Kanunungan nga ta ni Rosana, ti plano ni Michael. Gagayem. Di uliwan na dinggan, ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. BIAG WENU PATAY. Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. BIAG WENU PATAY.